Ebusuafo Ghana jollof e na so ejatana esi frida efri yeso no. Osi adeye no one san e na amene wa hwe wa mo abodam o media yi so ache. Wadi sa woni we so e ma frida free ye kunu. Se adeye frida free sabi ukuni. Na no aye bangayam se nantwi bi na ye tiem. Ontumi entuofo. Ontumi nka wonsha na. Odafo na de na akofa asem we nyina aba. Anopei ye o media so na frida say court onsensemi e koso ntomo bompa ya fasting. En na Ghana jollof epia ba se ehene ne ya ada mo yale ya na frida waduro asana mumi enko eni enkotie Ghana jollof hot pepper odishe frida eni amen na momo kwa nanka ba asori anase mu kojidi koko na di asem kura di Ghana fo free ye na asori ma anti lumba wuo a wawu nti ma fa no wake up na ase asori ye ho akwam chiri nyina wa ha na mo he ani e was on na di free ye no ayo no a abaya wenti mu nyini so abodam paadi ankrofo akogusu wusu akasa nyina kwasi adakura dabre mu anko asori tibi bisa mu se mu fie obi anwuda mutimi ko gina ho ya asori says na me say amu afa ya masa media nwa dampa no mabobo ne chira se free ye wodam na no den papa wodam no anu den medwe ho amenti ase wo yare ana wabodam eni o yale everati nyam everati amantem ebe yiro tu kunu na waye na nim johan no tu fuma unya kofa kopedia ni na wo Ghana jollof si frida free ada wabodam ana wo yale chire se mabusuam sabi obi nwu ho da na ma fada de lumbe we wake up ma betena eho anapa ebi wo so akasa wose Sunday kura jaba mo ankwa asole ena wa betena fidie so na aye ade mo yale na manya depressor na edie na eye mo ntimaje obi funu aboso saa frida free ye kunu waso ayo ni mu dobri se adie bi entuntumi ntu oyire ne fo oyire ni ba media so obegu ne ho anim as left and right untumi ntu ne fo ana mumi entie Jimmy kwa why would Jimmy do na ankwase asem no de mo ya sori nyina ebrade wase u Jimmy do na Jimmy no chese eya Ghana jollof nwanwa so obi asempa nkofo tumi fa bone po eya ho fasting enyina eguso mu dwumo ho